Ahuri biacara thoko-inĩ ya Gikomba no hathara maratara ya mamirioni ma mbeca thutha wa Mwaki kĩriga gũtuthũka na gũtua indo ciao mũhu. Kũringana na ahuri biacara gũkũ, moigĩte mĩaki na thoko ya Gikomba nĩ ta gĩkwa na mũkũngũgũ, rĩu makĩenda kĩhonia gĩa gũtũũra kuma kũrĩ thirikari. Na hii moto tunafaa tusaidiwe, ni ukweli. Na Kenya inatukula, kuna wenye wanajua Kenya inatukula. Unaona? Na wako hapa, watujibu, watuambie hii moto kutoka sijui miaka 20 imeisha. Tutakuanga tukishinda hii maisha. Tiga biacara kũhĩa, akombori amwe ta Jennifer marahonokire gĩkuũ ciarĩra thutha wa kũhĩmbanĩrio nĩ mwaki, ũrĩa kĩambĩrĩria kĩguũ gĩtarĩ kĩramenyeka. Hapa juu kulikuwa na moto. Sasa singeweza kutoa watoto hapa. Ilibidi nifanye nini? Nirushe watoto kwa dirisha huko nyuma. Kuwarusha nyuma ya dirisha nikapigia watu huko kwa dirisha. Moto kunachomeka. Ndio wakakuja wakanisaidia kutoa watoto huko nyuma ya dirisha. Sina mama, sina baba, niko tu hivyo, mimi sijui nitafanya aje. Niko na mtoto wa class 8 next year naenda form 1. Niko tu hivyo, niko na watoto watatu na mimi ni mjane. Sijui mtanisaidia aje. Kwa ya Gikomba ĩkoretwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ mĩaki maita merĩ oro mwaka, rĩu thirikari ĩkiuga gĩtũmi kĩnene nĩ mũhatĩkano na wagi wa mĩakĩre mĩrũngĩrĩru. Wakaaji, the residents are 37, wale wenye nyumba zao ziliungua, and in total I think we expect about 300, but we are still doing the head count. Kama ukiangalia hata ukitembea hapa unaona condition inakuwa pia ina expose juu inahitaji tu kama kaa kamoja karuke mtu akipiga pasi ya makaa alafu kakiruka usiku kakishika mattress inakuwa moto. Nĩguo kũnina thĩna ũyũ, mwandiki mukaru ministry-inĩ ya ugitiri wa thiini karanja kibicho ũrĩa uma hamwe na mũrũgamĩrĩri munene wa NMS Mohamed Badi oigĩte thoko ĩngĩ nĩ njake kũnina mũhatĩkano thoko-inĩ ĩno. Iko soko ilikuwa ijaisha, kwa tumekubaliana imalizwe. Tukipitia hapo nimeona sasa imeisha. Na iko ingine imeanzishwa saa hii. Juu hii shida ya moto Gikomba itamalizwa na hizo alternatives ya soko. As long as tutaendelea vile tuko na hiyo infrastructure, bado utakuwa unapata moto inatokea. Umeona tukitembea hapa unakuta watu wanapiga pasi open fire. Tiga waki wa thoko ĩngĩ, thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩgathĩka kamera cia CCTV nĩguo kũgacĩrithia ugitiri na kũgirĩrĩria ekinaĩ gũcina thoko ĩno. Na ndio tukakubaliana tutaanza kuinstall pia huku kwa open market, tuanze kuona vile tutainstall cameras, ndio kukikuwa na kisanga kama hiyo at least tunaweza jua ni arson ama ni accident. Nĩguo gũteithĩrĩria arĩa mahĩrĩirwo, kibicho igĩte thirikari nĩ kũmateithĩrĩria na mbeca kwĩrũgamia rĩngĩ. Sasa nyinyi mkuwe responsible, wale watu genuine wamekuwa affected ndio mtatuletea, na by next week tutakuwa tumejaribu njia zozote za kuwasaidia, lakini tunawapea pole. Rais ametupigia simu na akatutuma hapa na akatuambia tuwapee pole zake binafsi, ni vile hayuko karibu, ako Mombasa, mnajua hivyo. Ngĩribotera Kameme TV, Jeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.